Chibai ule US van boruaka China spy balloon an mu chuan soi ati tam hle maya an president berla chuan ka thak adu lo tlat mai le nga la hei hian soi ati tamin Joe Biden le China sarkar hi engti fakawin nge anin zom ti zo na te hial a tanok mai Joe Biden ate chung kwa hian China businessman Chinese intelligence a mipoi mo tak achian pa hna tangin sumfai US dollar million som thum pakhat te meu an lo dong to a hei hi an hai chu asaka China ne na anin zom na hi US president han lai vela po a thoma ring viawani kha Joe Biden chuan an nor na sat wange a thuwa zuk vele ta a he China spy balloon hi ka thak ati tlu ve ta ani former US president Donald Trump chuan Biden administration chu China spy balloon kap thlange nge turin anora Republican leader Marjorie Taylor Greene le Ryan Zinke te point kap thaturin anti vebok GOP leader chuan China spy balloon pani zetin America chevel boruak aron dailaya ka thak ani lo chu a soisel na sa le Pentagon chuan China spy balloon hi America huam chin tuipuya nge ka thak antum ta a zir chian antumani spy balloon hi fit noi khat le si ni vela te an thok thina ma se China spy balloon hi fit singli le sangruka chau a oma hei hian rin hlel na atilian hle ani F-22 Raptor fighter jet fit singruk le sanga jet kap thei chuan akap pharenga he balloon a hian helium man ania surface to air missile a thok da thamangem F-22 Raptor jet chu kaw sa to ania ma se missile hian he balloon kap thlatur hian omzia aneyangem anei lowangem ti zo na a ommek hemi chungchang chu chiang zokin video masalama kan da to a soinon to lo mai la a khe chiang du tan chuan lo en mai la tha ome William Kim specialist surveillance balloon marathon initiative think tank Washington chuan AFP nela China spy balloon laka hian missile le bullet eng heu hu ani lo mai thei ati ve bokani Russia le Ukraine lam thu thar ngai thak chun jamang Ukraine indona amhan tur US chuan 8 package thar bera long range missile apedon ta US chuan Ukraine nela hian sipai tanpuina apek bel tur dollar tluk le dingon ni le point ni billion pound 1.83 a long range missile attack range apetel don ti asoi heti hian kumsang ni som ni pani February thla atanga Ukraine ta na sipai tanpuina apek zong zong chu US dollar billion som ni pakwa le point thum chuang atling to ani pakai sa hian ground launch small diameter bomb GLSDB atela hei hian kilometer za somnga mel som kwa le pathum vela hla a target akap phakani heti lai hian official ta chuan Herald thuam hi annex Crimea hun thren khat beinan man thei ani thu soyani awangin andu lo thungani Pentagon thupuang tu Brigadier General Pat Ryder chuan Ukrainian operation chungchanga ruang man na asiam chungchang soidon chuan chu an thutluk na ani ti achiang hle ti in thuthar the dar tu te akhilani Herald thuam hian mun hlazok akap thei to dona kang meina satak achua thei don ani chu chuan Ukrainian operation an nei na konga apuin Russia in alwa mun te chu an la let le thei don ani ati Russia hian kumsang ni le sompali khan dan lovin tiluina mangin Crimean Peninsula hi ala a aram chunga om ni in angai mia to a ma se tun nai thaeng mozat chung khan Ukraine sipai te helai mun indona hian achung nung zo ka antrang fo thungani khothang ram te chuan Ukraine ram be pui thak na tur ral thuam fighter jet angchi pe khi an lo du lo fo to a hei hi
Russia ram chung be na na an mana indona lian zok le hlom zok achwa an hlau wang ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Twittera US le President Joe Biden an tranpuina an pek belawang hian lom thuwa soyani Zelensky chuan kan ral thuam te hi hlatak kap pha kania an sipai te hi an mobile tampo le Russia be narap thak takhi atop ma donani tina ziak US nan hian firfiak do turin kan tang rualani atibok tunma chuan Ukraine ral thuam kapla thei ber chu HIMARS rocket system US in an pe kania kilometer somriat mel somnga thlenga hla a target akap theya Kiev nikum khan khothang le marlama counter offensive an dei tumin he system hi amang tangkai le ani GLSDB manghian Ukraine sipai te chuan Russia in a op Donbas Zaporizhia le Kherson biala khoi munpo an bei thei to dona Ukraine chuan khochaklama Russia in an bungrua an thiar lu na te po ati buai thei to don pokani Boeing le saap te siam GLSDB hi gliding rocket ni in bom te tak te apaya apua na atanga metar khatchunga target akap chetheyani tin ral thuam system rang atanga ka theyani ya Ukraine ramaman to HIMARS le M217 MLRS system mang te point aka thei bokani mase Pentagon le Boeing te pani hian he system hi an pe khun tur chungchanga engma an soidu lawa report then khat chuan Ukraine a thlen nan hian thakua vel hun angai theidon ni an soi pakai star HIMARS missile dangle Javelin anti-armor system zani somnga te po an petel dona hei hi khothang ram ten Ukraine nena sipai tranpuina thar an pek tumzinga an tel ngai lo te ani tun naya Donbas marlam biala Russia be pui thak na chu achak chauzel ni in thu thanga oba Kremlin thop tu blocker te chuan hun rei tak chunga Russia be pui thak na mun pui ber bakmat khopui chu mun thuma tangin Russia sipai te hian an hual ni in an soi mase President Zelensky chuan a sipai te chu khopui che vela anin ngat ti in a soi Ukraine huai tu chuan bakmat hi kan kulpuya kan ngaya ral thuam te hi minron pek ma chuan bakmat atangin kanin nuk dok lo mai ni lovin kumsang ni le som pali atanga an lua to Donbas po kan la let tan don ani ati Zelensky chuan amma in hebiala Russian spring offensive om don ti thu thang om chu an tran to thu lo soi to a defense minister Oleksiy Reznikov chuan tunkar tirlam khan Moscow chuan bei pui thak tharna atan sipai nuai nga vel a tho khom thua soibok heti lai hian Ukraine huai tu hian Kiev EU atel tura in biak na thar aneya block huai tu commission president Ursula von der Leyen le council president Charles Michel tenen anin bia ani samitan nei zo thuwa soina Zelensky chuan huai tu te chu kumina Ukraine chu European Union member ani theina tura in biak na nei tran thei ani thule min hriat thiam na an nei to tia soi ma se von der Leyen chuan timeline khau tak aum thuwa hila Ukraine chuan block azom ma a political goal a hlen angai thuwa hilani EU chuan Ukraine in endemic corruption dona ati chak atul thuwa soifawa political enroll na te tibawa a judiciary siam that atul thule a economy ti chak angai thuwa soibok Germany chuan Ukraine rama Leopard 1 tank thon chua antung thuan puanga Leopard 2S model masajok Berlinin pek atiam to chu advanced model a in Kiev anron thon masajok theidonani Ukraine chuan bakmat tan hian kan thei chung chu kan beidon ani ti in Zelensky chuan a soya Zelensky chuan Ukraine chu EU rang takalom lu turin angen bokani
Ukraine chuan an ram hma lama in dona na satak omek na mun bakmat chu achua san don lo ti President Volodymyr Zelensky chuan soin Moscow sipaiten Ukraine huai tu in kan kul ani tia asoi khopui hi na sataka an be chun zom zel lain he thu hi asoi ani Donetsk biala in be na sa el tiang tak omna khopui hi thatam tak chung chu indona mun pui ani to a Zelensky chuan nimin khan Ukraine sipai ta chuan tlom zoka tran antum lo ti asoya hei hi kifa EU huai tu te na summit an nei na asoya ni kan sipai te zinga bakmat hi Russia kuta alu mai phal anom lo kan thei chung chu kan bei don ani ti in Zelensky chuan asoya European Council President Charles Michel chuan kar thumpo tinglo chunga Kiev atlo voi ni na hian European Commission President Ursula von der Leyen po atelani ral thuam min pek hi alo thlen ma chuan bak matatangin kanin nuk dok lo mai ni lovin Donbas po kan bei tran don ani ti in Zelensky chuan a soiboka ma se an bei seiral thuam te hi chuti mai chuan an ram a thlen mai mel ri lawani Moscow chuan an sipai ta chu bakmat hi kong rang atangin an hual mek ti soin Ukraine sipai ta na supply road poimo tak ni bok kong pui chu thunun tumin an bei mek ni ina soi Zelensky an bakmat ta na indona chungchanga athu soi hi European Union official lian engemo zatin ni chung Kiev an tlo zo nuwa soi ania hemitrum hian Ukraine huai tu hian aram chu regional block arang thei ang beratel turin angena Ukraine hian arang thei ang bera EU zamadu thuwa soya kumina tanga inbiak na tran adu thuwa soi kan thil tum chu achiang tak zetani Ukraine hi EU member ni chungchanga inbiak na nei tran ani ti in Friday khan alo soi to a Ukraine le EU in zom tura kan na tho na ni khat po kan lo don lo ati nikum June tha khan Kremlin in Ukraine abe tanga tha enge mozat nuwa EU chuan kifi EU zom tur candidate atela ma se full membership anei theina kong chu ala thui le arin oma kumtam tak alangai thei von der Leyen le Michel ta chuan Kiev meeting nei chung hian EU in Ukraine athop tlat thuan soinon le ani Michel chuan Ukraine hi EU ania EU chu Ukraine ani atibok imalam hun chu kan hena a i chan vo hi kan chan vo ani ti in Michel chuan Twitter azia kani EU chuan nimin khan thu chu asiamin Ukraine chuan member ni theina tura mala turin athokrim hle ti apoma ma se Kiev chu EU zam tura in siam that bel zel turin angen eiruk na hi EU in angai poimo berania Ukraine chuan tungkar chung hian political connection nei oligarchs le interior minister hlui pakhat bei pui thak na a mi pui hriat lo tak mangin he buaina chin fel tumin ma alana sa hle indona i oma indona i om lain iram chu beitu laka i hum him lain mason na turata na mamo mi pakhat ipek nuwa pakhat dang ipe chuak thayani ti in van der Leyen chuan a soi ma se member tur kan kalpui dan chu aphu te a chau ani thu in awau khan boka Ukraine chu membership emo in biak na emo nei na turin timeline khau tak siam sak thei ani lo ti a soi bok zirtop jing khan bakmata hian indona na sajat maya chuaka khopui lai hola tangin mei khu a chuak ti mu thei ania rangkachak do ma siam All Saint Church nunga chuan Ukraine helicopter te chu chimthlang lama thingtlang khowot tak chunga bakmat lampanin an thlok niam leni in Agence France Press News Agency chuan ata lang khopui chunga Ukraine tana beitu Belarus volunteer pakhat chuan Ukraine sipai te chuan helai hi tlom sana nung tol san an tum lo hle ti
an che dana a hriat hle ni ina soi tundin hmuna chuan Russia be seilo zong zelin thil alakalani Russia hoin min chua an tumna hmuna te chuan Ukraine sipai te chu ti chak zelan ni tuna chuan Russia mason tur hi kandang tlatani tin Reuters news agency a hril indona na satak tuar mek khopuya chengte tranpui tu charity chuan volunteer medic te phur kar be ani awangin mi pakhata thia mi engemaw zatin liaman tuar ti asoi police official chuan chui chian mek ania ma se ramdang mi anin rol mai theinia report aum nuwa atitu ni na hriat chian nan ni engemaw zat alangai theini in police official chuan asoi kumsomruk le pangami Alexander Lashenko chuan tual chungmi pathum den kar hi an beya wangin pui turin an tlan ngala mei chheliam pakhat chu lir the tangin an chhuah tir thei ti asoi he beina kar an ti chiat hi sipai beina ani lo ti achiang le ti asoi bok chan chuana konga in nam hnoi tual chungmi te chu sipai an ni lo ti asoi boka ma se an ma ni pon beyan to ka tranpui an tum lain an ron be non le a liam an tuar ve ani engtin nge ka thi lo po ka hrelo ka ke a sarnel ka hmu ani ti in Tashenko chuan a soi bok ani kan soi to angin Russia hian sipai thathar nuai nga nen malaka beipui thlak le tumin tuna hian anin buat sai meka hei hi Ukraine mai ba ka EU pon an hmu mai lova European Union lamatangin Ukraine hian tranpuina andon bel zela Russia tan po aluhai thlak ve khopinarin oma kan soifo angin hetianga Ukrainian tranpuina andona thuam chak anni zel chuan tlom dulo Russia tan chuan ral thuam lian jok man mai hi a ol samdon hle ni in alanga he indona hi angai nom chavin aturu chodon chok ni in alang